U ovoj crkvi postoji freska koju niko nije video više od 600 godina. Bogorodica Ljeviška u Prizrenu nije nastala od nule. Na tom mestu je vekovima postojala vizantijska bazilika. Kada je kralj Milutin proširivao hram, nije srušio staro, već je ugradio novu istoriju u nove zidove. Iako je bio rešen da rekonstruiše hram, jedna freska bila je toliko važna da su zidari, umesto da je unište, preko nje prebacili platno i sakrili je iza stuba. Ta freska, freska Bogorodice Ljeviške, nestala je iz vida na više od 6 vekova. Ni osvajači, ni Turci, apsolutno niko je nije video. Sve do 50. godina 20. veka. Iako su Turci nanosili malter preko fresaka s ciljem da ih unište, upravo ih je taj malter sačuvao. Bogorodica Ljeviška danas nije samo crkva. To je mesto gde su se sudarili vekovi, a umetnost preživela. O crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu mnoge priče nisu ispričane, a ukoliko želiš da ih čuješ, zaprati ovaj profil.